Pourquoi shie tunachana ba musulman? Ba musulman ukifanya ukisome Qur'an, ba musulman wanasema nini? Musulman wote ni esclave mbele ya Allah. Allah shikalake na batoto. C'est pourquoi bobe on a considéré ça vile ba esclave. Mais shie Bible nasema tulipokea adoption. Amen. Asema bale bote balimwamini, alibapatia na uwezo ya kuitwa batoto ya Mungu. Amen. Asema abakuzalikwe tena na mai, abakuzalikwe tena na damu, abakuzalikwe tena na mapenzi ya muntu, abakuzalikwe kufatana na muntu, ebanazalikwa na Mungu. Amen. Kusema nini? Muntu kama nazalikwa na Mungu, ni kusema ile nature adamique, nature ya nzambi, nature ya mubaya, nature ya mawazo mubaya, nature ya chuki, ile nature ya majalousie, nature ya usharati, nature yote ile iku satanique, nature ya buloji, nature ya magie, nature ya dunia inaanguka. Amen. Ule muntu